Welcome on TV7 Rwanda. Please click subscribe. Yes kabisa, nizere ko mumeze neza cyane, nizere ko mukomeje kugenda mugubwa neza wo muri hose hagiye hatandukanye, nizere ko umunsi wanyu wagenze neza cyane magingo aya ngaya, nizere ko ibintu bikomeje kuba byaba fresh sana kabisa, ibintu nizere ko bikomeje kugenda bigenda neza. Abakunzi ba TV7 Rwanda, ku makuru n'ibiganiro tena tukugezaho umunsi ku wundi, ukagenda usobanukirwa cyane amakuru menshi atandukanye. Nizere ko ibintu bimeze neza cyane kabisa, ibintu bikomeje kuba byaba fresh. Reka mfate umwanya nshimira umuntu wese wakanze subscribe. Niba ugeze hano warakanze subscribe cyangwa ufunguye iki kiganiro, uri intwari cyane kabisa. Komeza ubane natwe, komeza ubane natwe mu makuru n'ibiganiro tugenda tukugezaho umunsi ku wundi, ibintu bize kuba bikomeza kugenda bigenda neza cyane udukurikiye. Kandi nawe niba ugeze hano bwa mbere, kanda aho ngaho handitse ngo subscribe, ubundi uduhe inkunga yawe ikomeye cyane, tujye tubana amakuru n'ibiganiro tugenda tukugezaho umunsi ku wundi. Reka nangire nsuza abantu bose bari iburasirazuba bw'u Rwanda, iburengerazuba, amajyepfo, amajyaruguru, especially no mu mujyi wa Kigali, Gasabo, Nyarugenge, Kicukiro. Nizere ko mumeze neza cyane kabisa, n'abadiaspora batwiga ko babana natwe, namwe nizere ko mumeze neza cyane. Uyu munsi ni tariki 15 ukwezi no kwa karindwi k'umwaka wa 2024, ni umunsi udasanzwe hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ni umunsi urubariwe wese cyangwa se yarategereje ko yajya kuba yatora umukuru w'igihugu yihitiyemo uzagira icyageza ku gihugu. Rero njyewe ikinzanye magingo aya ngaya ni ukuvuga kuri ekipe ya APR Football Club. Murabizi ko ekipe ya APR Football Club mu kanya gato cyane ku isaha saa sita yajyaga mu kibuga na ekipe ya CSKA Villa kabisa. Sport Club Villa ni umukino utari woroshye, ni umukino wari ukomeye ku mpande zombi, kuri ekipe ya APR Football Club ndetse na Villa. Ama ekipe yombi yari gutsinda, yari kuyobora itsinda. Ekipe ya APR Football Club yo yasabwaga gutsinda cyangwa kunganya, iketa iyobora itsinda, ikirinda kuzahura n'ama ekipe akomeye agiye aba aya mbere muri kimwe cya kabiri. Birumvikana ekipe ya APR Football Club umukino uje kuburangira ekipe ya APR itsinze cyangwa inganyije igitego kimwe kuri kimwe na CSKA Villa. Ekipe ya APR Football Club yaje kuba itsinda igitego hakiri kare kabisa, yaje kuba itsinda igitego mu gice cya mbere hakiri kare rwose. Ekipe ya Villa itangira kwibura, itangira kuyoberwa ibibaye rwose. Ekipe ya APR Football Club bari maze kuba yakwitamo igitego cya mbere, ariko umukino ugiye kurangira igice cya mbere birumvikana iminota 45 ku minota 43 ekipe ya Sport Club Villa yaje kubona igitego cyo kwishyura, biza kuba binganya igitego kimwe kuri kimwe. Igice cya kabiri hagiye hinjiramo abanyamahanga ekipe ya APR Football Club yagiye igura, nibo ndibuze kuba nkubwira mu kanya, nkubwira uburyo umutoza nanone mbere yuko akina uyu mukino amagambo ari yatangaje kuri abanyamahanga, ndetse abwira abakunzi ba ekipe ya APR Football Club. Abo baje kuba bajyamo, ariko nabo nta kirenze baje kuba bakora, kuko byaje kuba umukino n'ubundi iminota 90 iza kurangira ekipe ya APR Football Club inganya igitego kimwe kuri kimwe na Villa, ariko bituma ekipe ya APR Football Club iyobora itsinda n'amanota 7, naho iriya ekipe ya Villa yo yari ifite amanota 5. Urumva ni ya kabiri kabisa. Ekipe ya APR Football Club muri Sekafa Kagame Cup Dampot kabisa, ekipe ya APR ifite amanota 7, niyo iyoboye groupe C cyangwa se itsinda rya gatatu. Ariko uwo mukino wari mwiza cyane, abakunzi ba ekipe APR Football Club mwaje kuba mubibona uburyo byari bimeze, mwaje kuba muryoherwa ndetse muragirana byishimo mugenda mutubwira uburyo mwabonye ekipe yanyu mukunda ya APR Football Club uburyo yitwaye, ndetse izongera kugaruka mu kibuga kuwa gatanu. Murumva ko ifite iminsi yose igera muri 4 iri kwitegura imikino. Umukino wundi ifite kuwa gatanu nibwo ekipe ya APR Football Club igomba kuba yakongera kuba yajya mu kibuga.
Reka noneho tugane ku mutoza Dejkonovic waje kubabazwa impamvu atari gukinisha bariya bakinnyi bashya b'abanyamahanga ngo abakinishe cyane. Amagambo uyu mutoza aje kubatangaza ni umutoza w'ikipe ya APR Football Club, ni umunyaserbia na wundi bamwita Dejkonovic. Yatangaje ko kuza ko bakinnyi batinze kutagaragara imbaraga nka abagenzi babo aricyo kiri gutuma abanyamahanga bashya iyi kipe heruka kugura batari kugaragara mu kibuga nk'uko abafana bakabyifuje. Ibi uyu mutoza akaba yabitangaje ubwo yarasoje imyitozo ku munsi w'ejo ya nyuma yitegura umukino bari bafite uyu munsi, umukino waje kuburangira ikipe APR Football Club n'ubundi inganyishe igitego 1-1 na Villa. Abajijwe niba noneho kera kabaye mu bakinnyi yitegura gukoresha kuri uyu mukino waje kuba uyu munsi bashya nk'uko abafana bakomeje kubisaba, uyu mutoza wahoze mu ekipe ya US Monastir yatangaje ko ibyo atabyizeza abakunzi b'iyi ekipe, kandi koko niko byagenze. Ntabwo aba bakinnyi baje kuba babanza mu kibuga. Yagize ati ntabwo nshaka kubeshya ariko sinshaka no gusubiza icyo kibazo, gusa ntabwo ndi hano kugira ngo nshyire mu bikorwa ibyifuzo bya buri muntu kuko hari umukinnyi uzajya mu kibuga. Ejo tuzakinisha abakinnyi kuri ubu bameze neza ku bijyanye n'ingufu ndetse n'uburyo bitwara mu kibuga, gusa turacyafite igihe cyo gukinisha abakinnyi bashya ndetse no kubaha iminota mu mukino, cyane ko baje batinze aho benshi muri bo baje badahagaze neza ku bijyanye n'imbaraga. Dejkonovic yakomeje atangaza ko abakinnyi be bashya abizera kandi ko hari n'icyo bazamarira ekipe, gusa ashimangira ko hakiri kare ngo babe bakina kuko baje basanga hari abamenyeranye ari nabo azakomeza kwifashisha ku mikino ya Sekafa. Ati nk'uko nabivuze benshi baje batinze aho kuri ubu turi muri gahunda yo kuza bazamurira imbaraga, gusa bose hari kinini bazatuzanira nka Mamadou si umukino uheruka yinjiye mu kibuga ahita yerekana ko hari ibyazi. Birumvikana ko bose mbemera ariko tugomba kwitegurana nk'ikipe imaze kumenyerana nta mpinduka nyinshi tugiye dukoze kugeza uyu munsi, uretse umukinnyi uretse Dauda Youssef uhabwa iminota mu gice cya kabiri mu mikino ya Sekafa Kagame Cup. Mu bandi bakinnyi bashya 4 ikipe yajyanye muri Tanzania ntabwo yagerageje kuba ibakinisha iminota wenda irenga 20, uretse uwitwa Richmond Lamte we atagaragaye muri 19 bagombaga guhura na El Merreikh mu mukino uheruka. Ariko mwaje kuba mubona umukino uyu munsi ekipe APR Football Club yagerageje kuba yaha umwanya abakinnyi b'abanyamahanga. Birumvikana yaje kuha iha umwanya abakinnyi b'abanyamahanga mu gice cya kabiri. Mwabonye ko ari bo baje kuba bafasha ekipe APR Football Club gukomeza kudefanda ndetse no gukomeza gukina umupira ngo baze kuba bakomeza kuba bayobora iri tsinda. Birumvikana itsinda rya gatatu maginga ya ekipe ya APR Football Club iyoboye n'amanota agera muri 7. Ekipe ya APR Football Club ariko n'ubundi ntabwo irasoza kuko iracyafite igihe kinini cyo kuba yagira gutya ikazana abandi bakinnyi basigaye kugira ngo ibe yakuzuza umubare w'abanyamahanga igomba kuba yakinisha. Reka noneho tugaruke kuri uyu mukino. Ekipe ya APR Football Club yazamutse muri kimwe cya kabiri iyoboye itsinda C rya Sekafa Kagame Cup n'amanota 7 nyuma yo kunganya na Villa yo muri Uganda. Uyu munsi nibwo hakinwaga imikino isoza itsinda C rya Sekafa Kagame Cup aho ekipe ya APR Football Club yakinaga na Villa yo muri Uganda. Ikipe y'ingabo z'igihugu ikaba yasabwaga kunganya gusa kugira ngo igere muri kimwe cya kabiri cya Sekafa Kagame Cup. Ndi umukino wihutaga, umupira uva ku izamu rimwe ujya ku rundi. Amakipe afite inyota y'ibitego ariko impande zombi zigorwa no kubyaza umusaruro amahirwe zabonye. Ekipe ya PFC yaje kubona igitego cya mbere ku munota wa 30 gitsinzwe na Dushimimana Olivier kuri kona yaritewe na Ruboneka Bosco. APR Football Club yari yizeye ko igiye kuruhuka iyoboye, yaje kwishyurwa iki gitego ku munota wa nyuma w'igice cya mbere na Najib Byiga. Ama ekipe yagiye kuruhuka ari igitego kimwe ku gitego kimwe.
ubwo ekipe ya APR Football Club yatangiye igice cya kabiri ikora impinduka, uwitwa Victor Mboma wagize ikibazo cy'imvune yahaye umwanya Mamadusi, naho uwitwa Tadeo Lwanga aho umwanya witwa Seydou Dauda. Muri iki gice cya kabiri wabonaga ekipe ya Villa irimo irusha ekipe ya APR Football Club by'umwihariko mu kibuga hagati, byatumye azana Shraf Eldin havamo uwitwa Nibizi Ramadhani. Ekipe ya APR Football Club yongeye gukina ihererekanya neza ndetse inagerageza kurema uburyo bw'ibitego. Villa Sport Club yakomeje kwishyiraho igitutu ngo irebe ko yabona igitego cy'intsinzi, ariko umunyezamu Pavel Nzira n'ubwugarizi bwe biyibera ibamba. Umukino wa mbere warangiye ari 1-1 maze APR ihita izamuka muri 1/2 iyoboye itsinda amanota 7. Villa ifite 4, Singida 3, mu gihe El Merreikh ifite amanota 2 kabisa. Birumvikana, murumva ko ibintu bimeze neza cyane kabisa kuri ekipe ya APR Football Club. Noneho andi makuru nakubwira nuko Regis Uwayezu n'uwa APR Football Club avuga kwerekeza muri Simba Sport Club. Vice chairman wa ekipe APR Football Club na undi bamwita Uwayezu François Regis yahakanye amakuru avuga ko yamaze kumvikana na Simba Sport Club kwibera umuyobozi cyangwa CEO. Umwe mu nkuru zikwirakwiye ku mpera z'icyumweru gishize yama mu Rwanda ndetse no muri Tanzania ni ya CEO mushya wa Simba Sport Club. Inkuru zavugaga ko Uwayezu François Regis akaba vice chairman wa ekipe APR Football Club ari ugomba kuba CEO mushya wa Simba Sport Club yo muri Tanzania, asimbura Imani Kajula. Mu kiganiro kigufi cyane yahaye ikinyamakuru dukesha iyi nkuru, Isimbi Regis yahakanye aya makuru avuga ko ari ibihuha, ati nta mirimo mishya nabonye ni ibihuha. Uwayezu François Regis yabaye umunyamabanga mukuru wa Ferwafa kuva mu mwaka wa 2018 kugeza muri Zeri 2021 ubwo yeguraga muri Kamena. Umwaka wa 2023 nibwo yagize vice chairman wa ekipe ya APR Football Club. Nabwo nagenda nakubwiye noneho kuri Euro, Espagne yatsinze Ubwongereza yegukana Euro 2024. Espagne yahabwaga amahirwe yo kwegukana igikombe cy'Uburayi cya 2024 n'ubundi niyo yinjiye mu mukino neza bayobowe n'ubusatirizi bwa Bonga, Lamine Yamal na William. Espagne yagerageje gushyira igitutu ku bwugarizi bw'Ubwongereza ariko babyitwaramo neza, n'umunyezamu Pickford yarahagaze bwuma. Muri iki gice cya mbere Ubwongereza bavugaga ko amahirwe bwaremye afatika cyangwa kugera imbere y'izamu rya Espagne bifatika byari ku minota wa 17 ubwo uwitwa Bukayo Saka yahinduraga umupira imbere y'izamu, ariko Espagne ikawohereza muri corner itagize ikitanga, no ku minota wa 45 ku makosa Carvajal uwitwa Jude Bellingham yamwambuye umupira awuhindura imbere y'izamu, uwitwa Kenny Atero Diego aritambika. Ku ikosa William yarakoreye uwitwa Walker, Ubwongereza bwahawe kufura yatewe neza maze Foden atera mu izamu ariko umunyezamu arawufata. Amakipe agiye kuruka ari ubusa ku busa. Birumvikana Espagne yagarukaje imbaraga mu gice cya kabiri maze ku minota 47 ibona igitego cya mbere cyatsinzwe na Nico William ku mupira yarahawe na Lamine Yamal. Ubwongereza bwagiye bukora impinduka nka Oli Watkins ku minota 31 yasimbuye Harry Kane na Kobbie Mainoo. Ku minota 72 na 70 yahaye umwanya Cole Palmer. Izi mpinduka zagize akamaro kuko ku minota 73 uwitwa Cole Palmer yishyuriye Ubwongereza ku mupira yarahawe na Jude Bellingham. Espagne yacitse intege yakomeje gusatira maze ku minota 46 urumva haburaga iminota 4 ngo umukino urangire. Michael Oyarzabal wari winjiye mu kibuga asimbura Alvaro Morata yatsindiye Espagne igitego cya kabiri. Umukino warangiye ari 2-1 maze Espagne yegukana igikombe cya Euro 2024 urumva ko ibintu byari bimeze neza cyane kabisa, ibintu byari bimeze fresh hariya muri Euro Espagne yigaragaza. Ariko ubwire komeza kuba natwe no kuri TV7 Rwanda, amakuru n'ibiganiro tukugezaho umunsi ku wundi. Wibuke subscribe.